kadi. Na chama ni DCP. Jesse tuko kadi. Sikiza ground. Kuzi aje Mama County wewe. Sikiza ground wewe bana. Situpo na mafaa kabisa. Tugeje no akiria hoguo ati ni muthenya muthenya kirakorwo githie na mbere. Paxton TV na muthikiriria wa Paxton TV, Movie TV na TV ciothe onagacie online TV Kikuyu Star othe ni twamunyita ugeni twi guku mwena wa Kiamba, guku ni Karuri, guku ni ku home na niko na vijana majenzi agoko ndio mbogi yangu tokete kuoya kura tuko kadi. Hebu waoneshe hizo kadi. Tuko kadi. Kogo Paxton TV ithuĩ tuka muthenya omothe kunyitirira mbeu njithe moye kura tone wake igwa kwina target nene muno ya kuoya kura na mbeu njithe ya guko Kiambu yugite niyo ye mbere aya niyo me mbere kuoya kura moiga matiraruta ndore kandi neke moiga marenda no kura maroya niki kiratuma matengere gukoya kura kana niki kirathi na mbere si wajiseme me haha ntondo wa one time lazima one time tunajitokeza hivi juu kitu hapa ni saa 2 asubuhi 2027 one time maisha ni ngumu hata kuoa hata dawari imepanda hatuoi bana hadi mpaka dawari imepanda wazee tutawapea nini na wazee wanataka dawari kabisa leo ni uraririkana wega muno Paxton TV Gen Z eno neyo yahuranire mwaka wa 2024 ni undu wa finance bill na mahuranaga ni undu wa uria muturire urituhire ni ogwa o waroiga nginya ndarona mbeca cia ruracio na koguo mareyumithia moe kura ciao ni kuo makadetermine 2027 twirete andu a Gen Z magakuoya kura matigakorwo kuo haria 2027 no Gen Z ya Kiambu na ti guku Kiamba ni Gen Z yothe Kiambu ngima moigete ni mekuyumeria moe kura tondu nio makoiga mwaka wa 2027 no ria twaritie ni ati kindu kia mbere ni one term kwe aria turenda kuinokia mucii ta thirikari eno ya Ruto tondu Kaya Kasongo tugete ni one term na turenda Gen Z maga kuoya kura itakuwa tu panganga no kwaria mariaragie guku social media no youth ya Kiambu ni yugete de gukoya youth ya kwaria ni kufanya na vitendo no mothe meyumeria muno na nie doka ta Mama County kumanyita kumahe support moke moye kura na ninge tukuru tujipange tondu haria 2027 ne youth ne Gen Z atutapangwa tena no horo ucio wakugate Gen Z kura ciaone cikagurwo kana Gen Z matire na leader me leaderless ogwo macio ni maheni Gen Z me haha na mena leaders yao na matikugurwo na neo makatha na ni Gen Z makoiga uria tugathi na mbere 2027 that is why tumekuja hapa Paxton. Yes kwe mundu mucie by the way ndari araumira umothe by the way hi kura igro tha cigana na mundu angenda guka kwi register nego he youth leader we haha onake akiaririe mayuthi niguo asante sana kwa maritwa njitagwo James Mugai na ndi muikari wa guku Kiambu County na makiria muno guku Kiamba ne mucie challenge ire muno nene turakiona ni hindi ya anake ya marakorwo makiyumiria na atongori itu mare mistake anake ya makiumira haha maraumira tondu ate matire mawira matire na kundu aya ni andu me university matigire irathi ciao mahoya marutha wira-ini kwao
mahothanira maheana fair moka guku ku mobilize no twakinya guku tugakora kurerwa the system ina thina ria marenda gu transfer kura marehe kwina thina na decision icio tutrenda na ni turahoya ona hindi ria magukorwo magiuruka kuria macinani magoka tene moke na staff aige moke na kimskit nyingi ati process ino yaguo korwo ikio ndaika 2 ndaika 3 mundu agacoka wira-ini ungi na youth ino yarauga rita riri ni ku finish malo na twena Gen Z ukiwago na rita riri ithwe twitabe unjithi ni turauga njitagwo Tabitha aspirant guku Karuri Ward twita youth ni turauga atiriri riu haria Gen Z makinyete ithwe twi girlfriends na yo thirikari ni boyfriend ithwe ni ithwe turiuga kuria turatwarwo dina na kuria na dressing code iria turekira ya guthie date na riu maremwo ni gututwara dina date na ithwe kuria turenda ri na utumere ni ihinda ria kumabanga tondu tutirabangwo ringi matuko ma gubangwo ni mathirire na tumere thiko iria tweragwo twethe youth atano mathie magaburuge micemanio gacie kana banana ni yathirire thaa ici ni ithwe twi thoko Gen Z ni ithwe hot cake ni ithwe turaria na ni ithwe turanina na every youth uria wi hau thi no matter the financial stability muscles iria we nacio na ni uraigwa no wende umira andu aya turakora mena nyama na thakame yes no tukorwo tutire na bia no ni ithwe turamaria mitwe na ithwe turaingira icio political space ni makiendaga na matekwenda na ni ihinda ria guka ya kuruma tweherere yes Ndĩraigire mukiuga atĩ murenda mamubuate karaini karia muragerera niko murenda aciaritwo nao magerere rita riri kacira kare ithwe twita mbeũ njithi turagera ni kwa ciari itu marage mekugera mutongoria ri ithwe twita unjithi twita mbeũ njithi tukuvet niwe tukahe giti kia women rep ucio niwe mami itu na baba itu mabatie gukorwo magiuka guthura tondu riu matuko mao ri ni maremirwo guturuirira hingo yao rita ri ni maikare thi mathigerie ite nao matwirorere meke kuringana na uria ithwe turenda ona mukuru ni atumagwo na ni ihinda ria mukuru gutumwo no kurumwo atarumagwo yes kwina atongoria ria bamwite gukana gaciringi ni andu mahego gaciringi hindi ya githurano riu mundu agacenjia raini ni ndiramera atiriri mundu wa bio kaniurie no mundu uri otari na mbeca na ni urona no akurutire wira ri muhe chance mbeca ni tukuria no decision tukumekiria iria tufatie rita riri andu ni oge na andu matikomeire matu yes watu wamesoma yeah ukomera atere matari maraumira ringi mundu wothe wi ku mucie mundu taumirite ni oyumirie oe voters card mundu tari uroya gibande ni aumirie oe gibande na IEBC matige guturia mitwe na matige gutucerithiria we are not simping for this voters card niko demand tura demand tondu ni right ya mwananchi wothe gukorwa akiumira kuoya card na kuheo card secondly angikorwo ni maramenya ni magacerithiria ibande cia andu itu ni mareke ino twitaga waiting ihuthike kwiregistrithia rita riri registrithia kuoya kura ni gukorwo marenda gu sabotage nigetha tutikana korwo na kura na ni twifangite ithwe maratwirire tukomete tutifangite no twenda kumera ni twifangite ni ihinda ria mbeũ njithi kuria na mundu wothe uramenya ni Gen Z na millennial aya young haria hothe urakinya ugakinya na confident tondu we ni we uraria yes wow asante sana mundu gibera kugaga undu ni kugaga undu one time wewe kwa ni muthenya wa muthe ndi mukenu na gukinyia meneno ya guku kuoya kura yakwa na ngioete na ndi mukenu ni undu wa rucio rwakwa na family yakwa na kadi ni eno na mundu atari kadi ri to nginya woe na gibandi ona passport ici citu ri tondu tutigithia majuri tukioe na cia matene na ndake ya muthenya wa muthi na tukauga kadi one time viongozi kabisa adana kwa gatia viongozi ngozi yenyi imeisha sasa ai mbaya aje yetu ni kura lakini yake ni red watu watoke mapema yake ni red watu watoke tumkulishe kadi ngware ende mtaa wow asante sana huyo kwa nyuma ongea huyo Oza yesa tutiwe katia tutikora dorarege niguo kadorane ku atia na pusine ku atia akere kuruta one time hivyo Gen Z one time sawa thank you muno
Paxton ni wona Gen Z ya goko motivated mena kigekeno muno na ni maroya kura na tukera andu a Kiamba meyumerie muno tondu Kiamba ni DCP Kiamba no akireo ena DCP turoiga goko Kiamba na nitura Rigathi wa Gachagua ni aroka Kiamba by the way na niturenda kumwira welcome ni mwira welcome ni murera gitungati oke ona niturenda gitungati witu oke goko Kiamba tondu Kiamba ni DCP na tuguthura ajumbe a DCP tuguthura woman rep uyu ni jumete goko Kiamba ndi wa goko by the way na ningi ona haria ha mujumbe wa Kiamba ni muiga atia ni wa DCP kadhare wa DCP MCA magakorwo wa DCP koguo ri ithwe tutiete matua maito ta Kiambu County turoya kura tondu ni turenda ugaruruku wa thirikari na ni tondu ni waigua mateta ma Gen Z mateta ma mawira na thirikari iria ikoretwo ikihinyiriria muno ma Gen Z thirikari eno neyo yoragire Gen Z thirikari eno neyo ikoretwo ndiramahe mawira na koguo maroya kura tuhote gucenjia thirikari na ni tugacenjia ni tugacenjia thirikari tiguo kiroko ni sawa yes koguo riu ndumiriri yaku kuri mundu rerorera haria ni kona mbeu njithi haria gutarira kura kindu kia mbere ni meyumerie fio ni mona Gen Z ni mareyumeria fio na ithwe ta ateti ta atongoria twe nao ni tugakorwo nao ground kumateithia ona mathina maria marona ta uria aria matari na IDs na okorwo ni kwina delays na IBC ni tuguka kumateithia meyumerie fio tondu kahinda gaka niko karabatara moe kura makorwo na voters card na makorwo na ID na macihithe citikanore kana cihiyo kana magore matikendie kura mahithe kura kao gakadi kwa uhithe fio tukinye ngina haria 2027 tutirenda tuhingicwo ni mundu tutirenda andu mahingicwo tutirenda Gen Z eno yoke ajie kuhingicwo ni andu etiguo Gen Z ni moko hingicwo ni moko gorwo izana koguo ri ithwe tugete ta kiama kia DCP na mutongoria witu Rigathi wa Gachagua twe mbere na twe na Gen Z na haha niho mari giko nikio kiama kia Gen Z gutire kiama kingi kia Gen Z ne DCP na ne one term na Kasongo aende sawa thank you very much na mwesi ni tukwenda wa address undu andu a ABC turone maratuthakira office ino next kwina thitima na guko maruga gutire na thitima no twende tumenye uhoro ucio ni uriku this is the same compound na thitima icio maruga ati nicio cirarehe delay andu makenda gu transfer the same compound the same transformer ya marahuthira no office ya ABC nikio gutai na thitima kana ni tugwetekera gukuo wana ni tugwetekera gukuo wana tuumira twatiga maundu maitu nigetha tuke twike atia tuhudumirwo kana atia riu mweshimiwa ni tukwenda maundu mau turirie tondu jesi ya mauga uguo ti uguo ni tukuingira tumenye ni thina uriku cio wi haha gutingiko guku kungi kwina thitima na kuu guku kwa utire na thitima yes must go niguo koratu koguo ate thitima ciraga kwina challenges ta ici ri matwirire ati aria marenda gucenjia kura tu kwina aria mareka new registration na kwina aria marenda gucenjia polling station aya marenda gucenjia polling stations twirirwo ati gutire na thitima koguo matirahota anga kuhuthira machine ciao na nitura no maheni tondu guku kungi kwina thitima na nitukoretwo tukiona tu challenges ta tu Paxton kwina youth ni uronire aria marari thika ira marari na frustrations nyingi muno tondu anga gutirari na andu aku register voters na nirona andu aya ri matigete mawira mao angi magatiga irathi guka guku koguo ri tutigwitikira na niturera wabici ino haha ihingurire machine aria marenda gucenjia polling station kana constituency mahote gucenjia tondu aingi mararuta kura ciao Nairobi magacire guku Kiambu koguo niguo toiga na nitugu intervene ni horeire thimu Kenya Power na nikio rona kwina ni cia ciokio na nitugu intervene haha ginya
turekereria ati aria marenda gucenjia kura macenjie mainuke mucie mekete uria marenda tondu mundu ndangiuka haha maita mere atigite wira wake niona niguo ni sawa koguo makihana. Thank you. Yes, sasa kujeni, we have to say one time vizuri. Okay riu tuge kujeni sasa kabla tumalize. Okay niko tuge tuko kadi. Okay. Jemwadiko. Niko Jemweko. Okay. Aya. TV ni ugitangathwo sasa nataka tuseme wase one time Kasongo must go. Tuko kadi wakembeshe kadi kadi zioneshwe wale wako na haya na hapa kwa Mama County mnasema Mama County ni nani? Wakili vile. Hapa kwa Mama County mnasema Mama County ni nani? Wakili vile. Mama County ni nani? Wakili vile. Na chama ni gani? DCP. Na mnasema Gen Z wanta. Mnasema wanta. Na majenzi tuko kadi. Asante sana. Ni woka matura maito na no turako invite na ithuĩ tondu ni tukuma Kiamba tondu nie ndi Mama County koguo ndi mami wa county ngima koguo ni ndirathie Limuru kwina majenzi akuu metha ici maraoya kura Thika Ruiru Juja guothe na kuma Mande turariria mbeu njete meyumithie biũ turamarehe nginya maĩ nginya moke moye kura na ria mena challenges matwire ni challenges ireko watu wa Nduthi pia wako tunajimobilize vizuri sana na reke juge thengio muno twena anake aria mamobilizete ciana cito muthe kwena Paminas wa Gashie TV. I want to recognize some of the people aria marutete wira uyu kwena mwanake ni wa guko Gashie Online TV kwena Jemo youth leader wito wa DCP is the coordinator kwena chairman wa yes haya kwena uyu and uyu nake Remy Bogo. Yes Mimi ni MCA aspirant Gashie Kihara. So asanteni sana na no turera youth leaders Gen Z leaders meyumerie mobilize Gen Z kahinda gaka twina voter mobilization kuma Mande mweri ucio wothe niguo riu tuhote gukorwo na we get the numbers. I think you have said 7 million. Yes, that's our target. Our target is 7 million. So niwona okorwo twina guku Kiambu turoiga turenda over 500,000 na ungirora counties 47 we will hit that number and it's possible exactly. Yes. Thank you. Yes. Asante sana. Aya. Chanjo.